Aladin i čarobna lampa. Priča o Aladinu je već dobro poznata, ali vjerujem da nikada ne umorimo od nje, jer uvijek nosi jednu važnu poruku. Aladin je bio dečak koji je živeo u siromaštvu, ali imao je srce veliko kao okean. Njegov život je bio pun nevolja, sve dok nije naišao na jednu neobičnu priliku koja mu je promenila sudbinu. Kada je neko od vas posljednji put gledao u noćno nebo? Kada su zvezde bile dovoljno sjajne da vas podsjete na to koliko je svet pun čuda. Da, Aladin je živeo pod tim istim zvezdama u jednom siromašnom kutku sveta, u blizini pećine koja je bila obavijena mitovima i legendama. Pričalo se da je u toj pećini skriveno nešto nevjerojatno, ali niko nije smeo da priđe, jer su verovali da je ukleta. Svi su bežali od nje, pa čak i kada su čuli o zlatnim posudama, dijamantskim prstenovima, bisernim ogrlicama i dragim kamenjem koje je tamo ležalo, ni to im nije bilo dovoljno da prekrše strah, i tako je Aladin, iako siromašan, bio jedini koji je imao dovoljno hrabrosti da kroči u tu pećinu. Ušao je u nju i ugledao zlatnu svetlost koja se odbijala od dragulja. Bilo je to očaravajuće, ali među svim tim bogatstvom, jedino što je privuklo njegovu pažnju bila je stara, prašnjava lampa. Bila je neprivlačna i smeštena u kutak, zaboravljena, dok su svi ostali dragulji sijali kao sunce. Ali, nešto u toj lampi ga je zaintrigiralo. Možda je znao da je njeno postojanje ključno za nešto veće. Tako je odlučio da je uzme. Kada je samo protrljao njenu površinu, dogodilo se čudo. Izašla je ogromna dimenzija u obliku džina koji je bio spreman da ispuni sve želje svom gospodaru. Šta želiš, gospodaru, upitao je džin sa ogromnim osmehom na licu. Aladin je naravno želeo da pobegne iz pećine, jer je bio zaključan unutar nje. Nije bilo vremena za bogatstvo ili slavu. I samo jednim pokretom ruke, džin je ispunio njegovu želju i odmah je stajao ispred pećine. Vreme je prolazilo, a Aladin je bio mudriji nego pre. Bogatstvo ga nije promenilo, ali ga je učinilo sposobnim da shvati šta znači pravi luksuz, ljubav, prijateljstvo i osjećaj ispunjenosti. Džin mu je omogućio da izgradi svoju palatu, ali Aladin nije želeo da bude sam u tome. Želeo je da podeli svoje bogatstvo sa nekim posebnim, i tako je upoznao princezu, devojku koja je imala sve što je mogla želeti. Međutim, za razliku od drugih, ona nije bila zainteresovana za bogatstvo, već za njega kao osobu. Bili su kao stvoreni jedno za drugo. Ljubav je rasla, a oni su zajedno odlučili da se venčaju. Aladin je postao prestolonaslednik, a priča bi tu mogla da se završi srećno da nije bilo Mustafe. Mustafa je bio zli čarobnjak, koji je došao do Aladina sa planom da preuzme sve. Bio je ljubomoran na bogatstvo koje je Aladin stekao zahvaljujući magičnoj lampi. Pretvarajući se u prodavca, Mustafa je odnio staru lampu u palatu, govoreći da bi trebalo da se zameni za nešto lepše. Princeza je, nažalost, poverovala u njegovu priču. Oduvek su svi želeli noviju, lepšu stvar. Kada je Mustafa protrljao lampu, džin je došao i ispunio njegovu želju. Bogatstvo i moć su odmah prešli u ruke Mustafe, a Aladin je ponovo postao siromašan. Međutim, Aladin nije izgubio nadu. Znajući da princeza nije kriva, odlučio je da je povrati sve. Princeza je smislila plan. Pozvala je Mustafu na veliku gozbu, puna hrane, pića i muzike. Mustafa je bio srećan što je na vrhu sveta, pa je previše jeo i pio. Zaspao je. U tom trenutku Aladin je iskoristio šansu. Ušao je u palatu, uzeo staru lampu i protrljao je. Džin se ponovo pojavio i sve je vratilo na svoje mjesto. Aladin je, osim što je povratio bogatstvo, želeo da Mustafa nikada više ne može nauditi nikome. Želeo je da ga baci u pustinju, daleko od ljudi, gdje ne bi mogao da stvara zlo. Mustafa je nestao iz njihove priče, a Aladin i princeza su nastavili da žive srećno u bogatstvu, ali i u ljubavi koja je bila važnija od svega. Njihova deca su nasledila lampu, ali nisu zaboravili poruku koju im je ostavila. Da prava sreća nije u bogatstvu, već u ljubavi, prijateljstvu i dobrom srcu. Čiča miča i gotova priča.